إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميدو فشك ميدا دار السلسلة كي ألقون منك حياتك إنجم مهم ورقنا درستك إبرت بيان كدن متك كوريجن دورك كورو سلسلة أدكم هكور دوهجس فنر كمينتو متتيريس بركمينتو أم جينا بجمس ميدار السلسلة ألقون منكم هكور دوهك كوريجن دار إن شاء الله. هذا شك بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فان هيراه هلاجا النبي كليك فان حياة بلوجا وانا خاصة دوهجا جيني كنيا كليك فان إكني ما إكني تا إنما نكون الله سبحانه وتعالى وحي كليك فان بابا دفن إدوهم في شجم من التاريخ بدل وجندي إنسانية تاريخ بدل وجندي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمتشا إسلام دين نور الله سبحانه وتعالى وحي بابا لبون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كليك فانو إمة جاب بيكلم كليك فانو إمة تيماغ ميهم جاتا بداغ دعوة دفي كليك فانا إدوه دماء بورا هيتي كانتتا حادثة إمام محمد كليك فانو مسند إكي رواية توقع بيان قرب وفاوي إكترين بيان حديث حسن درجة دي أدي أي جملة قتك بدار حجة نكى أدي إكان هيديعن على ما إنكي جندا حادثة إكان دب بيكاله كيادة بني واهك رسول الله صلى الله عليه وسلم إدوهكو مكة بازارك نقم وداعن نماني كليك فانو حديث في القرآن جندوني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تباميهم لا إله إلا الله كياشه إيرون كامياب وانه مهاروس مكة مهون دن سرحد سوق ذي المجاز كي سرحد أي مكة بازار سرحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميستكون قربا إبامنا مخاطب قربا إسلام دينك دعوة دبني لا إله إلا الله كياشه الله إكون تكراشه مي واهك كليفان إبامنا كيادبان هنواني كليك فانو كبدو بيب أبو لهب فهاتم آسا بنن مي مويك كيف كليك فانا دمالا هلاوكم ده كليك فان اكي زخمت اللي بيودانا ونمس رسول الله صلى الله عليه وسلم كتري وداغنا كليك فان دعوه كليك فان فور كدبن دين اي منظر دو ميها مكياد تمن سواد كفيمه مي كاكو مي واهك دكني كاكو هذا مينا فاتم مي انني كاكو وني متا هور ميهكو ونجت من غاتوغا مي الله رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم دم فهاتم بأن ميها كمي أبو لهب أكلك فانوك بدو بيبي هذا ورا عادة خلاف كمهن نتو آمو قتك ميها كو كما كأن نقطي مهنا عائلة عن هي تريوان إهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء ورب الامتحان أكلك فانوك عائلة كتيرين بايك أكلك فانا ذكر نقطي نمس الله سبحانه وتعالى إرادة قربا فواني الله تعالى نور فريم متكا ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوه كتم مدت حال غلبس الله سبحانه وتعالى دوها كور دوها مي نور كتير بن ميهم اترو كربه اگتم ابو غرفان اسلام وداغن نبي حديث غرفان اسلام وداغن نبي ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشان تبي اك بيكلو اسلام وداغن نبي ام تيم بيكلو هتر بيكلو ها بيكلو مفدا اسلام دين اترو منغس رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر دين بايك مدينة اللي بني مدين كليفان مكة دوكروا هجرة كرب هذا زمان تكفايت بي أهر تكدي هجرة أبنا أهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباع كليفان التباع وداعن نبيهم ورقنا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ النبي شيروكوك بدو كول إيرو إم جنان شيروكو رمديه تان إتم فتح كروماتك
ade ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bimakum beru kollemu Makkah kalifan wadan hijran abwana wadan kalifan Makkah bedi wadagen nevi nasrul bigem wa haluga ade kalifan Makkah bedi wadagen nevi Imam Bukhari vidalwani kalifan sahihuga Makkah ga tinsate ka fastolas budu hutte batta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasragem wadan wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil fadan kirtu Qur'anu ge ay bidalum telefon buduta sunna fat korom gendebe denga telefon namaz porabbi e zamanu ga huri emme bodati budutaka ekirtu Qur'anu ge nasuga Allah subhanahu wa ta'ala angawafa bayan korawafa buttake lat manat uzza e taif gaya nakhla gaya huzail gaya enum misrattawga feturifawa bodati budutake ade zamanu ge budike buni malgonna hiwedan ei bina gotan hadafa hunna echke hama mihun etana gus algon ko lehene visnu e zamanu ga bude vejja me gota bodu bude vejjamo mihunna gotaki budu hadafa etage washagen bodu sarahaddekka e balahattana mihun takestibe eta batti jaha ubbatti jaha dida jaha bodu sarahaddem nabaduk fekamattaka ekama khas ko mihun mihar algodum menge mi zamanu ga mihun kauba gos alokon koran ule he mihun e budan alokon kormattaka datur hadam setantan dan ehme egota war bodu ko koram ma kamen e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah fatah kura bidwa ga kalifan hedde gotaki eki sahabi bekalum ge arihuga ehen sahabi bekolna ko fonuvi e buduta tala sunna fat kormattaka egotu Khalid bin Walid fonuvi uzzaga kariya fonum ekalifan wadagen etan sala sunna fat korb adi hama ifade ekalefan Amr ibn al-Asa adi bang hem bekalum mes ebutoge kariya fonu ekalefan e bekalum labba ebuta sunna fat korb adi megotum Khalid ibn Walid wana ada hilaf hadisa edo dimag kalefan udalu timan diyama ebudu hada korma uzza gos ekalefan engewada ganwa fonnani e budaki astohigatu galgona bude bunima dibehinna sifawane budaki miwaki bina gotanwat sure gotan hadafun nechkama ehenenno Makkah ga mihun bude kiya mehule echsaki ansa bas befarab ke ei hilatake bari ek jahafa e bis alakon koffan emihun alakon koffane gahakabs emihun alakon koffane gaburakabs em e zamanu ga emihun alakon korum de magadu takechchakimi Khalid bin Walid fonu uzza yaki kalefan engi wada ganna fon emu evani tingas jehi jehi ngai bar bodu tingai e tingauge gata gos memihun alokan kon hadani e tinga shiruku ko eki bandi barutak kiya ehengule dan Khalid bin Walid ali etana wadagen e tingas ekko kalefan buri korwafa etan hala korwafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari embur wadagen ne ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful korwani adi uzza netigende kama kalefan war haram bad anakkavis emburi etana badanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bas fulo dogenwa kalefan wadaganna veru etanuga e balahattan ule mihunta farwataka adima du filaf me goni uzza salam qurash den kalefan emihunga fahatun deer me fennani oriyan halu buri anhenaku mi asku hagegatu ge emihun me alokon koramunda farataki emihaku me hadawatege mistakun as en alokan kurima ege fahatu gorege me wahaka dakkani de mihunna mihivani budu wahaka dakkanu te gasta wahaka dakkani e mihun shiru kurum de astu haigatu ekan kuramun de mihakimi e bay riwayat to kannane shaytaneke ane bay riwayat to kannane anheneke kommege Khalid bin Walid wadan e anhem miha qatul kuri hembege e mushrik anhem de kommege edu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me bimugaba emme bodati edwasfaruga huri emme bodati buta thala sunna fat kurbe hisabun wara boda shirkuge asarta dia adi hajjuge alakomga seeru Makkah mushrikun waragina shirkuge amal takurum dia e huriya kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korwa tauhid wa kalimati war korwa kale fan mistakunna anganna debbi Allah subhanahu wa ta'ala alakom kurum dikoy ad alkonu menna hiwe fo edana Islam dinuga hama ekani shirku kama bala kama ki budan alkon kurume adebbe sale gehenen shirku kuruma ki Allah num ehem farate ilaha babel kurum
ate demme budakan alakon kurumake efada mistakun kurum wanna emme bodu ekkanta ade budakan alakon koffinama muslimu ko islam wa fahuges budakan alakon koffiyama emihaku islam denuge dairan beruwagenda emiha bodu shirku tere wadegenda eme ei warab bodu shirku ege iturafis islam denuge ebahuri shirkuge waragina kantatta bayan korwafa budan alakon kurum fiyawas eme mikama ilmeren mi kiyani Allah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantaka denagatu Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantaka man alugonu men iqrarwe alugonu men ge amal ta bahattam mi kiyenetto mi ungenen jehekame eme aqida ge emme muhim asasaki tauhid ei Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantako ade aqida mihege hita warugade bimberu negichena malugonu fenigen dan Bilal radiyallahu anhu Makkah ke musyrikun kelefanu e gada aviga kelefanu azab dem kelefanu gona kurum kelefanu damamundan gada aviga yom hunu ga fansas degure mihars Makkah hunu kan nebede efada avi tanegga efada hunu tanegga kelefanu ga eta zakhamet demun de kelefanu midalon kiketo ahadun ahad ekkawante ilah e aqida mihege hita badajna memeku den haqqumakun ikkibawegen mudan e algodu men tawhid deneganna jehe sabokimi algodu men tawhid unganifa ege idukolkomabba shiruku neegena algodu men neeges baragena shiruku amal tokkure vidan ad algodu men meedu miwani duniya warab boda tanaweswegen gos warab fasehen algodu men hen qaumto khabar dibe hen qaumta kabbaran awahan ebe datur kurebe algonu menna meedu eba fene warak gina kantatta ehem millettoge mihun kura shirkuge warak gina kantatta emihun kura hamekani kankamki budan algon kurmen no shirku kurmattaka ege tere bay mihun naki sihru hadami ege tere bay mihun naki bay noba khurafi bisnunta gengule mihun bay gaumtaw algon men liftakan araru 13 number nuhureda ekibege emihun qabul kura khurafi aqida gam chemen kurakam algonu menna ek neegen algonu men kan neegen mikine bakame algonu men phone holwadar fenidan horoscope ek gawa kati war nasibu gada miheke meni maheggenu me bihafti mifata shiruku ge bawr kantattaken eba hure algonu men ge mujtamoge feturifa eme tauhid ungenen je sawbaki eme tauhidaki Allah subhanahu wa ta'ala khas tabagen wa kantattawga ilahu ekkawantako eme ilahu khas tabagen wa waragena kantattan ebori Allah subhanahu wa ta'ala ge isma fultaka sifa fultawga Allah subhanahu wa ta'ala uluhiyatuga ad ilahu ge rububiyatuga ei algonum me qabul kurani Allah fiyawa ehen rabben nuwe ehen algonum me qabul kurani Allah kurabba fada ehen ebbes me kamen kurebe ilaha milku wegen wa fada ilahu tadbir kurabba fada ilahu mistakum marugenna dirwa fada me fada ebbes kamaki ehem mihege kurwena kamen mi Allah subhanahu wa ta'ala khas wegen wa kantatta hame Allah subhanahu wa ta'ala isma fultaka sifa fultoge sama ilahu khas wegen wa kantatta ad egot rasulullah sallallahu alaihi wasallam gayaplo ekele fon emme bodak kurabbe kamaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge ilahu wantakam ilaha baabede ko sharika ko nuwakam ka aqida mistakun hittawga ashagennaw ma amali gotun ekele fon makka fatay ko rebi godose dekke we kanta e algonu men mikantata ungenen jehe sawbaki mi bay fahar e bahibe algonu men mi muslimunne algonu men duwa ko shirkuge amalen no qur'ana ad war rangal visnu men mege to ehnas by far algonu men min qabul kuriyas algonu men nege be kurebe shirku amalta em algonu men mikantata ungenen jehen ad eppes halekka mihege kaata gos mikanka unganuma ki derakamen em begen no to ke qur'an ko Allah taala angwa fa wani Sulaiman alayhi salam ge wahak ekale phone eddok menku wada gannawani ekale phone ko lashkaru kantatta bellawmat وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد كليك فانو لشكرو كنت تبلوا فدوني تو كنت بلبيرو اتنو هدهدن دين سليمان عليه السلام سوال دنون كيفيه تمن نمي هدهد نفنيگم نولا
ekele faanu ga amur fula neti hudu etanun diyema kele faanu kama kofa iskura dem vidalu wani law adhibannahu adhaban shadida aw la adhbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin timanna ge amur neti nukunka egejjenama warugada uqubat eddena nuniyam zaba quran et salama wengoti emme magake ei timanna me beenum wawada qabul kure maqbul uzuren hifagen ayya nune qabul ni quran den e hudu birun ame annani khabaren hifagen famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bih ma durunun isabega hudu ulefa me annani sulaiman alayhis salam gari asa me bunani kede faano ekkala inzar de waftamatu ekle faano awa me uqubat dinu kurin uzuru shalan hudu me bunna dannawani sulaiman alayhis salam gari huga timanna miyai waran ajabagen wa habaran hifa waran ajabu khabarat timanna engicce adi me bunan kike ahattu bima lam tuhit bih wajituka min sab'in binabain yaqin kalege faana nenge eccha timannenge be furtamas uzur hoda wagutu hoda kalege faana nenge eccha timanne benge sulaiman alayhis salamaki warugata nabi be kele kele faanuge kiyaman korefa yawani huriha eccha kele faanuge amur fulugu dashu gevani varolita kele faanu wara durtantar wara awa badannawa kelege faana hudu mi dannamani kalege faana nenge eccha timanne benge den ewaaka aduwahan sodeen faan madu korobwan adami ge ilmerin nanga wara muhim faadaange boy ei kitamme ilmeri beekalakas kitam molumihaka snenge echen mudanka den e hudu me kiyadani sabaage mehunge kiba ena fenunu waran aada khilaf waahakata hama efade musa alayhis salam eddo banu israel mehunge gaatu kelek faan hunnama hunnafa miheku suwalu me dannawne kele faanu gaari huga kalege faana wore mola enge mihaku eba hurihe mid duniyega musa ge faana yer enge wadagen no ekele faana vidala nuneke timan kale faana enge wadan nugene den allah taala kale faana wahi ge zariya angawne nuneke timan allah ge ala khadir alayhi salam eba hun nabiy duniyega ekelege faana ki kalege faana woren ilmu gotun uri rafa be keleke adi musa alayhi salam ki nabi be kalunge teren emme warugada emme matiberi fas bekalunge waaka qur'anuge din assekka bayan korwa fawe ahzab suratu ga shura suratu bayan korwa fa warus musa alayhis salam ge waaka wani angawaf ya ekwes allah taala me wahi koron musa ge faana burbes ilmu veri bekalaka babe den kale fan datur fettevi kaf suratu ge ewa qissa asfa wani edatura gulegotu den mahek hifa kale fan wadannevi e mas kale fan atun duwe embur etanan aaru kale fan khadir alayhis salam battal ade kommekas miwahato ke nokuta ki algonu menna bayfar hiye foedana algonu menge dini ilmu algonu me engifawa membarake am fudevara ka rangalu membarake enas kitamme rangala engifabes dinuga ungenum muhimmu adis itur wahakatake itur kantattake huredan ade algonu menge mujtama badalama hinga komme duhemme algonu men etan hadisa hinga algonu men islami aqida fushora etak kamen algonu men washam fene misalaka rajate rashek gamihe ku gellunima malega hunna mihe ka gulafa ebabune emihe ku hoda di balash ad algonu ke suwala ki mi islami aqida fushora kametton watanunto ad shakke besne mi ghaibu ge ilmu tawwa ko ifada kantattan hoda kama buna faada bada kama buna mihunge gata gula gulume ifadan kura masakkate mi islami aqida kandalegen fushwara kam allah ga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fawane ifada mihe gata gos emihe gudakkawa qabul koffiyam emihe ko evani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca baawal macca kafir fe adi emihe ka defaden suwal koffiyam emihe salih tusu ge namaz qabul ko embe efada bodu kamem embe algonuge aslu mi darusge khulasa eki algonu me bayan koddem beenumani tauhid ungenumuge muhimmuka
mifada gina guna sual takegge tafsil algon men beenume mi darusta medwari ko geneste mifada kantattake bahure algon men mujtama ges feturifa bara gina mi hun olun rafawa mifada kantatta mengeni mujtama ga mi hinga ekeki kantatta algon men komme duwa fenunima bay mi hun doniga rashakaddani da ayruga jinni shaytanuga undagu wani begen algon men mibuna kadumate ala elima bayam me shirku amal takure kam salam wattaka nota bay fahar algonu me football kuleeruga bayam me molukur mattaka sihuru hadawle e shirku amal tahimene kan bay fahar kura gotako mifada kantattaken algonu menge hayatu ge badimave mifada kantattakke algonu mennan ege asar kura qiyamatun algonu men ege warabbodu gellume baanakam en allah ta wahi qurba fawani الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قيامت دو الله سبحانه وتعالى أمان كان يبدأ بيك إدوه جنامان كما بيروري كما مكان تتكون الله سبحانه وتعالى بيك أمان كان يبدأ هذا أمان كم اللي بني كم بيكتو أي إيمان به إبامهم إيمان كم جتريا إبس ظلم ودامهم كم ada zulmaki kobatu are boga zulmaki aniya amerika muge emme bodu wattara ke shirku kurum ei allah subhanahu wa taala haqqwa kamen ehem farata kan nisbe kurum emme shirku koffe mihako evani suwaru ge mihege maccan haram me allah taala angawa fawani innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljanna mihako allah sharika koffina allah enage macca suwaru ge haram korawan eme shirku kaffa tawbanu egotu ga marwa mihaku naraka eddane eme ko naraka nuni kunnan eme ma aman kam ede miha kuranje emme muhimmu kam ke shirku huriha wattarakun salama ade ege itura khurafi kantattakunna bid'atakunna adi faafatakun emihaku salaman bejjana allah subhanahu wa taala emihaka aman kan qiyamat do devwan emihaku bireppes nugannan emihaku waanime siyeluga adi ege teren bayem mihun suwaruge wannana hisabu bellomu kasnuda ewaka tafsirat kurwe alhum men ehen darussega genisten mi huriha kamen hasilu wege medani kinetto algon men mikankan hasilu wege medani allah subhanahu wa taala ge ekkawantakam denegane adi egotam amal kurim algon men ehen nukurevicchana adi algon men ki muslimun kamga dawwa kures allah subhanahu wa taala ballawde gen algon menge baha amala ada algon men hituga mewa kantata mi huriya kamaka allah subhanahu wa taala ballawde gembe algon men mikantata rangalu nokoffinama allah subhanahu wa taala algon men qiyamat du aman kamen nu devwa mikamun algon men wara boda samaluwan ebeje mi darus ka algon bayan kodden beenu me mimmar kimi algon men tauhid ungenem mi kiwegento ungenem mi sawbaki kobatu ade sawbaki algon men duniya akhiratu gas bajjaruma adi qiyamat do algon men aman kallibma adi allah subhanahu wa taala ekkawanta kurumuge aqida algon men iman wegen tibiru eka nafi kura huriha kamakun algon men durhelu mattaka algon men neengi tibes barak gina shirku amal tange bakure bay mihunna bay mihun sa kamed dimagema jinni shaytanu kamed dimage tabide bala ei shirku ega himenigen beddana kama adi bay mihun sihuru bahada bay mihun mifada khurafi waraggen kantatta bakure adi algon men tere bay mihun eba huri mi sihuru adamun was bay janawar tan allah nu farattaka khatidafas ehme mi huriya kamake shirku himenene kantatta algon men mikantatta ku marabboda samalu anjen ehme dua ke allah subhanahu wa taala algon men emmena ke tauhid ga huderin kam ga levun adi algon men ke dunya akhiratu ga bajora bay kam ga levun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk